Čim tabloidi ovoliko pišu o Kariću, mogu da ga očekujem da se pojavi na TikToku. I pojavio se. I evo ga sa onim Urošem Rajčićem. Čeka Luku i Aneli pa igra malo sa njim mečevela. Ali zanimljivo je da ovaj Luka više ga niko ne pominje. Šta je on tačno uradio? Pa nije u Eliti 8 i ne pominju ga tabloidi više uopšte. Njemu je popularnost najbrže prošla. A Karić nema veze. Maja noć prije bila je u izlasku. Tabloidi pišu kako crna mamba ponovo pleni i kako je Maja pokazala zanosnu liniju. Blago Maji. Sad, pišu da Stanija, ponavljaju svi tabloidi to, da Stanija ne ulazi u Elitu 9 sama, već i sa svojim onim kućnim ljubimcem. Ali, da li ona uopšte ulazi? Ja mislim da ne ulazi. Jer, ne znam, i Maja i Stanija su drugarice. Stanija koliko dana je već tu, a nisu se slikale zajedno. Da li se nisu posvađali? Ne znam, ali ste negdje vidjeli Maju i Staniju od kad je Stanija došla tu? Ja nisam. Nema veze, ali Maja kada je bila u izlasku, bila je sa možda ovo i riješi zašto Maje nema sa Stanijom. Maje i Stanije nema, ali Maja je bila u izlasku sa onom Tamarom, što je ranije bila Stanijin PR prijateljica, nisam siguran. Nešto ovdje ima, koliko se ja sjećam. Stanija i Maja su bile vrlo dobre prijateljice. Sada imam jedno pitanje. Dok je Anđela bila u Narod pita, Gastoz je bio u izlasku sa nekom bivšom i nije gledao emisiju. Nema veze. Anđela i Maja nisu dobre od Zadruge 6. Ali, zanima me ovo. Znamo kakva je Maja. Kako to da Maja nije otišla barem da se slika sa Gastozom? Neko je rekao, nemoj da diraš, nemoj da ulaziš u Elitu 8 zbog Anđele, ali nemoj ni napolju da se slikaš sa Gastozom. I tu nešto ima. Maja se slikala sa Stanijinom bivšom prijateljicom. Da li je to poruka Staniji? Ali, zašto se Maja nije slikala i sa Gastozom? Tek onako, bila bi to poruka za Anđelu. Kao da ih neko savjetuje. Ali isto tako ako ih savjetuje kada se ne svađaju, može ih posavjetovati i kada počnu da se svađaju.